neka reći, neka ne sme disciplinirani, ne sme i neka ne se vode ime po vreme to. Već je predvidjelo da završime u 1.15, сега je to 1.15, според мои часови, što znači neka se pridržavаме na времето, междувиденото време и на времето на нашето време. Почитувани колежки и колеги, с ова ги изцрпивме предавањата, предвидени со програмата за денешниот ден. И како што ви стои во програмата која имате, предлагаме ние како председателство веднаш да продолжиме со дискусија. Значи да не одиме на пауза, бидејќи нема да се собереме повторно во кратко време, така да наредните 30 минути да ги употребиме за дискусија, за коментари, да дискутираме о одредени излагања, па и општо, за мора што не интересира во случајот. Ве молам, кој се јавува за збор. Забавите и да потврдам мојата реченица с нощи дека на младите светот остава. Мене ме радува што младите колеги, студентите, од сите земји овде што презентираа, многу сериозно фатили задачата, многу аргументирано ги изложија своите теми и мислам дека тоа треба да ги охрабри и другите студенти утре ќе ги настапат и третиот ден, а и на другите средби што ќе ги правиме во идните години. Тоа не значи дека не сум задоволен од нас професорите, тоа ви додел, ali svakam da potenciram i da dam akcent na mladih. Samo. Колежката Месович. Ako profesionalno ne umijemo da ne govorimo ni za vrijeme pauze o onom o čemu smo razgovarali tu na seminaru, mi smo već dosta toga uhvalili za kafu, razminili iskustva i diskutirali neka predavanja koja su tu bila u pokušaju da vjerovatno svi u svojoj zemlji, naročito u zemljama tranzicije, ja malo dajem prednost Sloveniji i Hrvatskoj, mislim da su malo odšli, ne malo nego podobro dalje od nas u Bosni, čak vidim i u razgovoru sa profesorom da je i Makedonija, obzirom da smo jednako osnovani u isto neko doba, napravila veće korake u smislu organizacijskog rada u fakultetu, organizovali su postdiplomski studij, organizovali su izvanredne studije i tako dalje. Znači, pokušavamo naći neki svak prema svojim prilikama, neki model integracije. Ono što me uvjeravao profesor, koji je na Slovačiji, kome ovom prilikom želim da se također zahvalim i Hipe i Štuzle, da ćemo u nekom tako, možda manje zvaničnom razgovoru ili zvaničnom, kako god, raspravljati o 3 vrlo važna pitanja koja se tiču zemalja u tranziciji, a to je naziv fakulteta, studij, način studija, naziv budućeg kadra koji će nositi taj posao i možda evo da dopadimo malo neke organizacijske oblike rada. Ono što mi je žao, to je da nisam mogla najbolje razumjeti koleginicu iz Bugarske, mada evo pokušavala sam se koliko je moguće uključim. Mislim da je vrlo slično ono što mene zanima i onda sam oba uha otvorila da čujem dobro i radujem se što će to biti na engleskom jeziku koji je također vrlo loš što se mene tiče, ali ću se potruditi da ga prevedem. Dakle, seminar sve više uvidimo da je imao zaista, mislim, rano je da napravimo evaluaciju, da zaista ima smisla i da smo svi, da naša tiče zadovoljni ovim što dobijamo i od mladih ljudi, studenta i od naših iskusnih profesora koji su to. Zahvaljujem.
Započinja kolegica Škrinjar. Da. Kolegica Mešanić me malo preduhitrila i rekla jedan dio od ona dva koja želim reći. Prvi se odnosio ne sad samo kurtoazno na izlaganja profesora, naravno to smo očekivali da će biti interesantna, vrijedna i ono što me tu veseli, a ni to mi nije iznenađenje, da smo zapravo svi jedinstveni u onom što promišljamo, što želimo i svi jednako mislimo što nije dobro i što bi trebalo raditi. To nije nešto veliko što me veliko. To je veliko, to nije nešto što bi nas trebalo izdržati. Ono što me jako veseli, i to bi htjela, zbog toga sam se sad ustala, makar mi to nije lako, a volim pričati, je to da studenti koji su govorili, dali svoje istraživanja ili su sa velikim entuzijazmom promovirali ono što se dešava u njihovoj sredini, dakle inkluzija, integracija. Mislim da i trebamo stalno podsjećati da to ne zaboravi kad krenu u praksu. Ja sam se ugodno iznenadila izjavom koju je 2 puta ponovila kolegica Dončevska, kad je rekla nisam zadovoljna sa tim, nisam zadovoljna sa tim. Mi sa fakulteta, ja govorim u svoje ime često, se bojim reći da se u praksi dobro ne radi, jer mi to izgleda preoštro i bojim se povratne informacije. Tu oštinu neka ne izgube i tu. To nije hrabrost, to je samo otvorenost koju mi stariji ponekad znamo zaboraviti, pa iz kurtoazije nećemo reći sve što nam se ne sviđa u praksi, pogotovo mi kad smo na poziciji fakulteta. I onaj entuzijazam o kojem su govorile kolegice koje rade u udrugama na promicanju inkluzije je nešto što vas, gdje su takvi argumenti i način na koji izlagaju i vlažu veći i jači nego kad to profesionalac govori, jer se može reći, to je možda promocija njegovog vlastitog profesije, njegove pozicije i nekih njegovih interesa. Njegov interes je ovdje vrlo prepoznatljiv i mislim da nema nikakvih ograda i rezerva. I zato nemojte da to s vremenom izbljedi. Eto, to je moje. Kako vam je zgodno tako? Lakše ti je zadovoljstvo danas, imajući u vidu da je ovo inače oblast kojom se ja bavim pretežno. Sad slušam sva izlaganja, neka u sali, neka u cigaretu su u holu. Imali smo uvodno izlaganje koje je u stvari dao tom čitavom ovom današnjem radu. I ono što je najznačajnije u svemu tome, ako pođemo od činjenice, da je svaki čovjek, a i naša osoba sa hendikepom, rođena ne da bi išla u školu, ne da bi radila, nego da bude srećna. I mislim da su sva naša stremljenja, svi naši napori upravo ka tome usmereni. A imajući ipak u vidu da smo mi međusobno razlikujemo, da ne znam, debeli pa su, pa plavi, crveni, tako. Ali smo, jesmo, ali smo svi ravnopravni. Znači svakome treba pružiti šansu u okviru